I will start with I and our CM, who will continue with the order of his expressive procedure. I, Abdul Rasman Chakma, MDC, share, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as selected member of Chakma Autonomous District Council, except as may be required for the due discharge of my duties as such executive member. Tadi patrulurung sa ektal patrulurung goze patri mabollo amari kono debo pulo malalo man gozana amar no 11 kola Chakma Autonomous District Council chief executive member Dangu Rosik Mohon Chakmare Begotonal Ikunu man goze baki Chakma District Mizo National Front Otul separate man goze MNF, Youth Front, separate Mangoseva, Women Front, separate Amar, Chakma Autonomous District Councilor, official Sabotur, Begotunake Eva, General and Administrative Department of BJP Evo, District Council Secretary, separate Evo, Finance and Account Department for the legal amount Log River. Ikunu Man Gozeva Kismira Chakma Gozar, A for a line of the Ekton.
Michael sẽ lên được cho này nào cũng được. Bapak Ibu हमारे से 11 फॉलोअर चकमा autonomous district councilor chief executive member Sri Roshikon Sakmare no CM Kone Mangolalondi Nana department of Chakma autonomous district council aro Nana NGO to Sigunolake district school education board sericulture department Art culture department relief and rehabilitation department Middle School Education Department, Environment and Forest, Climate Change Department, Information and Public Relations Department, SSA, Planning and Development Department, Social Welfare Department, LED, Water Transport, Adult Education, Cooperation, Road and Transport Department, Fishery Department, Urban Development Department, Rural Development Department, Horticulture, Finance and Account, Law and Judicial, Primary School Education, Land Revenue and Settlement Department, Agriculture Department, Taxation, District Council Secretariat, Public Health Engineering, Public Work Development Department, Industry Department, A Logero, Ichu, Mizo Staff Welfare Society, A Logero Central Young Chakma Association, Central Chakma Mohila Committee, Central Mizoram Chakma Student Union, Chakma District Council Employee Association. Jadi igune amar nosian sarore bekune man gozelo. Now, ladies and gentlemen, it is my honor to invite Sri Rafik Mahan Chakma, Chief Executive Member, Chakma Autonomous District Council, to kindly deliver his keynote speech. Mr. Additional DC, speakers of this program, MLA Dr. Bini Chakma, all newly elected MDCs, MNF District Headquarters President, my party colleagues, all head of the department,
former MDC, former MLS, Arahut Beye Babe Mahullah. Potom 11 CDC General Election lu Gomedale conduct kori dile HA পর্যন্ত ইয়ত লুগে বাচ্চন দিলে State Election Commission Deputy Commissioner Officer back staff SDO BDO tarar back kormi gunora কর্মচারী গুণরা মই ধন্যবাদ জানা সে পরে দিয়ে ব্যাক পলিটিক্যাল পার্টি গুলি দলে ইলেকশন বাদে যে জিদ্দুর পারে নিও পালে নিয়ে যে সুজন সেটা তেও ব্যাক গুণরা মই ধন্যবাদ জানা যদিও দুকানি scattered ঘটনা ঘটেছে রয়েছে ঘটনা উচিত নয় সে নিরেও এটা হুঁচি দিন তলায় ওই কন্টেম করা আজে সিন্ধুকে অনা উচিত নয় যাও এই যে প্রোগ্রাম balukani speciality age ami hawar be konjat bazar ami pure jaye tendo korine dot par normal time yo dot par cm or swearing in oye da maze moddhe khana bele koranda se puto dile no palo parabo itu Iyalah speciality Allah Ami Punjab Bazar Golden Jubilee Palene Arai ko Golden Jubilee Iftero Madikti Darmane Ibe District Council Kriyadana Ekanda Bazar Moram Uyo Pagdo Banno Nagaro Sesi yang mau gemui, egan mau mazaro mada, arai ko Golden Jubilee, sentitari palewakte, kapale amite, sedar sugu aram babori dulu gemui, prosik muajak, sebabte, moramui, dia ni baik ko bahan mana bro, sebabnya The same is some probably more consumption. One more consumption, one MDC consumption. Sabbaramada, so bar jidid. More consumption manujun. Jidu go more good drone nodo. One more consumption, one MDC consumption manujun do. Ciptuman itu baik koban manu neta mereka paneyo dide, monor, kumutun, cip digol, patro dulu dojo batara. Selama itu MNM patir hidup ko kormi, agar saya jadi paron, more arah MNM patir boleh. Dia tara baldun, saya nak tanya muncul coba cina. Tasara, kamu elevensi yang disibuk. Aram batun durne palu pani sigi dirage. Ekkanamada more than 2 ton. Timbagor dibangat tumbe gelle thamot MDC tori boccu gelle thamot MDC ela thamon MDC oi bajon nasi undolake bana timbagor bagot tunai kena ho
এটামত 12 জন নো এমডিসি 6 জন কেন্দ্রমত দিচ্ছি এলাকা মানে তার মানে 1 টাকা তুলো হন আমি পিলিয়ে বাজে সেটা হি মেসেজ দেয় আমার সিগে বলিব গেল তখন আমি হেঙ্গেরি সরকার চালাইয়ে সিগুন সিগে বলিব public is তারা ম্যান্ডেট টু দ্যাট ভেরি ক্লিয়ার মেসেজ ব্যাগ ফাজিল বললে সিগুনরা আমি ফেলে দিবের মতো সাহস ভরি ভারি একটা মেসেজ দেবে dan no je hidangan jitun backback pasang bola sebenarnya yang clear message back jarum boleh tam somke mane sen homong je pasti itu ade dol sikya ami budot dare publike budon sar hon sini loy baik chaino zanile ekta he zanile aro gurija agai cham gurija ek kode alzibor cham gurija hodashi amar ami mone korte sakma kota kuni nama omin endi undi keten pai korte pare no mane deshi se message chan ei election lo tara dol tambur arai kan bapak tumpai cukup diolo deh amar sakma politician or mojhe most senior tanggu nirupam babu MDC jebe ami tare peye mui ব্যক্তিগতভাবে খুব খুশি I consider him a sea of experiences নিরূপম বাবুরে মুই মনে করম অভিজ্ঞতার একখান ডাঙর সাগর মোর ধর্মরা বিশ্বাস আগে সে অভিজ্ঞতা গান যদি দৌড়ে তাকে হাম করিবে হামর পারিবার বাপ পাইবে হয় অন কন্ডিশনে হামাটা মুই যদি সে এক্সপেরিয়েন্স আছে অভিজ্ঞতা গানি গম হামর লাগে বাপ পাইবে হয় Sakma District Council অনেক লাভবান হব ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর সরকারে লাভবান হব জনসাধারণেও লাভবান হব I sincerely hope Sakma Autonomous District Council will be able to utilize his vast experiences. Asanote, we want to use it again. Baikuni babai mabundo, Oktoberot eganno bozoro badajia muisia moyo, mujitur karam, jodosar asa akangka, pemarja amau ekan expectation age, ekan asa age, senor, puron gori dibe sesta goribo. Jendek kau ini, MNF parti सरकार बच्चे हले, मुझे मने करो a symbol of development, a symbol of good governance, a symbol of response to the people's problem. MNF government is synonymous with all those things. MNF government bocce hole so good governance hobo back to the bitter jan moi mone koro so unnoti hobo so public or sub koni jadi kore dei dur kore diben dei responsive government tanye I promise you sindok ke doronor sarkar ami salebo ami ধর্মর বিচ্ছেদ করে hatred begets hatred. হিংসায় হিংসা বাড়ায় হিংসার জয় করিবেন লাগে দেয়
put pada. If one want to overcome hatred, one must use love, compassion. Sen, kami bincang kori, ebam sen orang kori ni sen ni diloi, kami sorgar salibok. Kat benar, berarti berjuju, jangan ni, mahu kawan kumpurin atu. Thank you, Sri Rosit Mohan Chakma, Chief Executive Member of the 11th Chakma Autonomous District Council, for the impactful speech. Now, I once again request all the delegates to kindly stand as the national anthem will be played by the Art and Culture Department.